Allah panjangkan umur kita, dapat bertemu kembali di dalam Ramadan yang akan datang. Amin. Untuk itu mari kita bersama-sama mohon kehadirat Allah. Semoga apa-apa yang diniatkan oleh kita bersama-sama pakai mic biar dengar. Oh iya. Jadi ini yang apa? Deket ya? Ya, halo. Iya. Ulang. Kunci baru mau gini. Mudah-mudahan niat dan langkah kita dari rumah dijaga Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam ibadahnya, sehat yang badan kita, diberikan pahala yang besar dalam pahala silaturahmi kita. Amin. Dan diberikan rezeki yang halal dan bermanfaat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi wa likullinya tisaya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim. Walhamdulillah ya Rahman ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah ya Allah, besar-besar kami tidak bersalah kami selama ini, kami yang banyak dosa. Mohon ampunanmu ya Allah, panjangkan umur kami dalam kehidupan ya Allah. Mohon kami ya Allah dalam Ramadan yang akan datang, mengumpulkan segala dosa kami, panjangkan umur kami. Jadi penyakit Mas Budi, Asyari bin Haji Masudi, almarhum Suraidah binti Muhammad Daud, Susan almarhum Adrian Mansur bin Mansur, dirahmati Allah.
Amin. Siapa yang mau nitip Fatihah silahkan masing-masing. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita bersama-sama dalam langkah fitrah kita di saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaromatil Fatihah wa bisafa'atil Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya barijal ham ya kasifal gham ya man yaghfir wa yarham wa ya dafil bala ya Allah wa ya dafil bala ya Rahman wa ya dafil bala ya Rahim. Wa fi da'wahum ya subhanallahumma qadam yasmun bi'aslam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.